Agora, mai ita repete fale sura número sia, usa objeto sira nebe ita aprende ona. Kaneka sia, ida, rua, tolu, hat, lima, nen, hitu, walu, sia. Jis sia, ida, rua, tolu, hat, lima, nen, hitu, walu, sia. Parabéns! Tu irmã, ita se aprende número phone ho ninya atividade sira. Ita nya número lorong o hinyang mak número sanulu. Pronto! Hawakarak imi hotu temi número sanulu o objeto oi-oi. Mai ita sura hamutuk. I habit sanulu, ida, rua, tolu, hat, lima, nen, hitu, walu, sia, sanulu. Lapis sanulu, ida, rua, tolu, hat, lima, nen, hitu, walu, sia, sanulu. Piris sanulu, ida, rua, tolu, hat, lima, nen, hitu, walu, sia, sanulu. Jis sanulu, ida, rua, tolu, hat, lima, nen, hitu, walu, sia, sanulu. Parabéns! Agora, hawakara ita hotu haula santuir número sanulu nya quantidade. Basa lima dala sanulu. Ida, rua, tolu, hat, lima, nen, hitu, walu, sia, sanulu. Haksoit dala sanulu. Ida, rua, tolu, hat, lima, nen, hitu, walu, sia, sanulu. Fekit liman dala sanulu. Ida, rua, tolu, hat, lima, nen, hitu, walu, sia, sanulu. Dia close. Agora, mai ita par número sanulu ho ilas. Uma sanulu, ida, rua, tolu, hat, lima, nen, hitu, walu, sia, sanulu. Uva sanulu, ida, rua, tolu, hat, lima, nen, hitu, walu, sia, sanulu. Ular sanulu, ida, rua, tolu, hat, lima, nen, hitu, walu, sia, sanulu. Parabéns! Imi bele ona par número sanulu ho ila sira. Tu irmai, ita se aprende com a formas geometria de husi música. Mai ita canta hamutuk. Quadrado magnénia iha sikunha nya isim badako ang hanesan kasyaida nya isim badako ang hanesan kasyaida sirkul magnela iha limang no ay belehetan iha bola roda no loro belehetan iha bola roda no loro retanglu magnenia iha sikunha nya ising narupte beshanesang oda matangnya ising narupte beshanesang oda mata triangul magnenia
e miniliang hotu kapas. Obrigado barak bele canta ona ho how. Keta haluha, like, share, no subscribe.